Katba nang jan kisngi jong ka jingjit de kinong mikmat paitba asya ying dorbar Lok Sabha henin kamit ka South Tarik Yayong 8,000 apusau kinong yalam jong ka Voice of the People Party VPP kilawan hiar Nong Mawlong Nongtlu Ribhoi District hakaba unong yalam barat ba jong ka party uba Arden Miller Basayaw Moj rengkat ukertong yakun election MP u Dr. Ricky Eje Sengkan bat kiwei kinong yalam jong ka party kilawan banpoi hakani ka Jaka bat harengkat ka jingadon lang urang ba snong jong kani ka Nong Mawlong bat kiwei. Bat hakani kamit ka don ka jing Pyniasoh u working president jong ka Npyf Nongpoh block u ba Tebun Renshan. Nalor kini kinong yalam kipait ba jong kani ka Nong kilawan ban sengap hakani ka jingalang bat haswa ka jipenkut ya kani ka jingalang u president jong ka Sang VPP ukot bat Byrta haka syap jong upra bat baro kipait ba kibalawan ban sengap hakani ka jingalang kila pertalang kum kadak ka jing pen ebok kum MP jong kani ka sign pertei. Kita dibayang kamsete, kawan sini sejan, kenamakan sir, kalau besar, kebateli, besar, kebajam, yangi kebajan, hagani kejaga, mana gani ke Nong Mawlong, kani kesur kebatlan, bau pra unpe ya kepangsa, bau pra unpe ya kejinduk, bau pra unpe. Setelah pada nongkondok lah, kejilang. Bapa unpe, ya kecilnya, Shriak kemat. Sampai mat ini rupakan lebih dibekondok kini. Ini semua ya kejilang subhi. Kalau internet saya kejilang. Mis nontonat begini snok tilang. Agak ma percaya ke bangsa. Agak ma percaya ke jingjuk. Agak ma percaya ke jinglet Shriak kemat. Presibon untuk kipai babi. Naro mentang sini tongin yang Ryntieh, Slui Tdem, Slow Try, ya kini ke parti jungi upat ba, ngendap Captain Brum, namni Nong Mawlong, bat kunjuru kama berkubur, sekiwi pat gisnong, bagani gisnong, kalai ke cinggusan, kabarat ba, ya ke Voice of the People Party. Kami ni lapor ngini pertalang, bat ngini pertajam, bat ngini paru, dagata ke jing lanjut, ngim ting, ngim leran, nomor ke ke bangile, ngipit bangin sandal, ya kat lawai, nam taki kon kikti, kijunga ke jupi. Ngini pertalang agani ke por, bat ngini kenangalam, jang Voice of the People Party. Saya sisin, deportasi, bukan pertama Ubay berprodi Ryntieh. Baknya pembaru bagai singalang kalawan.